Hayi kwicala lempumelelo ingoma ziwu-12 and yazini into ezokumangaza zimnandi zonke and yabona uBig Zulu neshow ukuthi wenze show ukuthi wena ufuna ukuthi ube neshow mawulalela ingoma ukuthi umlayezo uyawuthola yeah uthola umlayezo ufuna lokho engomeni ukuthi uthole umlayezo ukuthi ahle ingoma ikusiza kuphi kwakha kuphi lapho ubusubhidlike khona iphinde ikuthoba amanxeba enhliziyweni yebo leyo ukwazi ukuthi ube right now as umlaleli wengoma ziyeza ingoma kusasa ikhona ilaunch 8 April yalaunchwa kusasa uLesibili wenze show ukuthi uyalandelela ukuze ukwazi ukuthi nawe ube nespace kule launch uyozwa le album uyozwa lolungqambothi kuyafuneka ukuthi uluze lolungqambothi oluzolapha impilo yakho hayi Big Zulu icala lempumelelo yebo album launch kusasa iseDurban.